Guys, macam mana cara kita nak withdraw profit yang kita menuai dalam dagangan iFix? So, senang je. First, kita klik dekat asset. So, dalam sini korang boleh nampak wallet ada 88 sen. Tak lepas untuk withdraw. Minimum withdraw adalah $10. So, kita pergi dekat investment earning. Alright, dekat sini kita klik withdraw. Okay, confirm. So, sekarang ni kita ada berapa? Kita ada $4. So, sekarang ni kita pun ada income di VIP ni, and then kita klik withdraw, confirm. Then dekat sini dah jadi $36. Apa perlu kita buat? Kita just klik dekat atas ni button withdraw, and then klik USDT, and then dekat sini kita select BNB BEP20. So dekat sini kita masukkan address, and then berapa amount kita nak withdraw. Macam sekarang kita ada $36. Contoh dekat sini kita nak withdraw $36. Kita klik confirm. Okay, next step, kita masukkan Google Authenticator. Kita ambil OT, then kita paste dekat sini, and then kita klik complete. Okay, withdrawal complete. Okay, now kita just tunggu buyer receive USDT dari kita. Okay, ini yang kita withdraw tadi, $36, dia deduct $1. So buyer akan terima $35. So now dekat sini boleh nampak, ni dah masuk dekat Binance. Withdraw dari iFix tadi sudah pun mendarat dalam wallet Binance. Alright. Ni